isimo sempilo yakho isengozini angathi abomthetho bakufuna uphansi kwenzakalani mhlambe ungasindlalela ungasibekela Nginenkinga nje mfowethu General Mkhwanazi angazi mhlambe khona into engayenza kuyena kodwa ke angiyazi uma nje ngingaqalela udaba ngolwesibili ngifolelwe ushemen weprovince KZN kaSantako uBoy beko 10:15 athi uGeneral uyangicela lapha Severmas building ekomkhulu lamaphoyisa eKZN kusho ukuthi bengiqeda ukugeza nje bese ngivele ngigqoka bese ethi unkosikazi hayi ungayi noma ngikuphelezele ngithi mina hayi ngifuna ukoza ufunani hayi ngigqoke phume ngihambe ngiye khona uma ngingena nje izansi kwi-security ngifike ngo-12:15 ngoba ubethe ngo-12 ngo-12:15 bese ngimini ekuseni emini okay yeah uma ngingena khona ngithe nje ngingena eminyango ukufone unkosikazi athi nawo amaphoyisa agcwele la ekhaya ay kusho ukuthi limhlwithe lelinye iphoyisa lithi ukuphi wena ngithi hayi ukhuluma nobani kanjalo lithi ngibuza ukuthi ukuphi ngithi hayi ngila emaphoyiseni Severmas bese ethi emaphoyiseni wenzani ngithi hayi ngibiza uGeneral Mkhwanazi athi ukuphi ifloor ngithi angakafiki kwifloor ngimile la ngilindele umuntu ozongilanda angisekuyena uGeneral Mkhwanazi athi siyaza lapho uhamba nawo lama security ngithi yebo ngihamba nawo ama security athi okay siyaza manje kuwena angazi konakeliphi ngithi ngingena ngaphakathi bese ngibona uBoy isihlalo wethu weprovince kaSantako bese siyama bese kufika ubrigadier uMhlongo wesifazana athi awungikufunile izolo bese ngithi hayi izolo bengisemeetingini ngiyibonile ifoni ebino 325 ngathi ngibuyela kuyona kwakuthi akwazi ukuthi ubani bengifonelile hayi bese nginyuka siseke kuGeneral Mkhwanazi kuqhamuke usihlalo waseDelphine Coast ehamba nabanye ababili abakwi-executive yakhe bese ngimbuza usihlalo ngikwenze njani athi akazi naye hayi uma ngabe sikhuphuka sifike singene eoffice sihlale phansi kukhona amaphoyisa aseDelphine Coast angisakhumbuli kodwa uthe uma ngabe sefika yena uGeneral bese wachaza ukuthi awubani njoba ngikhuphuka nje sengiworried ngoba ngilokhu ngifonela bese ngabe ngisayibamba ifone ekhaya ngithi mina uma ngabe phela kwamaphoyisa busy security le response ufonele naseDurban North police station ngoba lamaphoyisa agqoke uniform kodwa awanawo amagama la ukuthi lubani nami futhi uma ngikhuluma nawe afuna ukuyibiza ngayibonga ayibiza ngowarrant hayi uma ngingena nje uGeneral Mkhwanazi angena sibingelele kahle bese ebuza ukuthi interview angayikhuluma ngesilungu noma ngesizulu bese ngibuka ukuthi khona olunye uhlobo bese ngithi hayi ayikho inkinga ngakhuluma ngesingisi bese yandlala udaba ukuthi hayi unenkinga kule construction laphana eDelphine Coast abantu abenza izinto ezirongi uNkululeko Mkhize akekho ayiqale ngixwaye lapho uthi awu le ndoda esikhuluma ngomuntu wabantu owashona sekwenze njani athi uNkululeko Mkhize sikhuluma ngaye owashonela eBhalito ngo-2023 September Dutshulo amaphoyisa okay yeah so uma ngabe ngihleli la akhuluma athi mina angaqondisa asho istory ukuthi kunemavena vinjwayo laphana ungibizile mina nami ukuthi ngizochaza ukuthi kwenzakalani uma ngabe seqedile ukulanda le story sakhe bese ngithi I'm confused mina ukuthi kwenzakalani la ngoba ngiconfused bese ethi wena nje uthi angikhulume ngesingisi ngithi cha ngididwa isingisi ngididwa ile nto oyikhuluma ukuthi ngihlanganaphi mina kusho bese ethi hayi awukhulume uLephalo azisho naye ukuthi uLephalo because uqala wathi asi-introduce uma eseqeda noLephalo bese ethi okay inkampani noGetsemane abangeni kodwa umuntu ofaka uGetsemane client yakhe athi ufake obani
i-executive yase-Dolphin Coast ngoba i-security company yami ngalesikhathi bevimba iy'moto isuke imile la icelile ibhaliwe igama le-security company. Imoto enjani evinjelwayo? Amaveni alayisha abantu kusho ukuthi bayowaxosha bathi amaveni awavumelekile ukulayisha abantu noma ngakuthiwa we-construction uma engenalo imark ukuthi is a construction vehicle abawafuna layisha abantu ngoba ayaparate kusho ukuthi bathi is a illegal operator. Okay, right. So Right. ushaman executive bathi hayi thina sivimbayo imoto. Hayi ngiphinde futhi ngixake ukuthi yini uma ngibuka ke strategy siyasetshenziswa amaphoyisa uGeneral Mkhwanazi vele ufika kubiza ukuze ezothi ukubiza ila wangeza ngala amaphoyisa afika kushaya so bengiyoshawa nje mina straight on Tuesday engaqali futhi ukwenza General Mkhwanazi zelability ku state uzoshaya siqumbe phansi ngoba uGetsemane uzoloku efuna imali ngifuna u30 kuloko sengifakile izinto namhlanje enkantolo zifayiliwe namhlanje so le akhuluma ngayo icala babelakha nakhona ngangithunyelelwe iTRT yese province angangehle emotweni yami ngoba iamadi ngalinda kwaze kwafika amaphoyisa asemtshebheni athi uma ngabe sekufika amaphoyisa asemtshebheni kwayimangehla emotweni uthe uma ngabe kufika kwafika uGeneral Mgobhozi ehamba nephoyisa uCaptain Thomas Digby bangibomba ngomsombuluko enkantolo engaya ngawo inkantolo yastriker of rule kusho ukuthi angenanga ngisho enkantolo mina yathi ayikho lento kudlalwa ngayo baya emayini la bathi khona ngifike ngacosha abantu bathi abantu asiyazi inishoyo nansi itafike wasixoxelana ukuthi uthunywe inkosi yesizwe samaqadi umnikazi wale yamayini kuyimanje imayini ranwa i-construction mafia egunyazwe uGeneral Mkhwanazi ngoba uyigadile ranwa njengamanje imayini ranwa i-construction mafia uma ngasuke nje iqala khwari ufonela inkosi yamaqadi izokutshela uyagula lo baba uthi uphucwa uMkhwanazi mine yakhe iranwa i-construction mafia begada amaphoyisa lapha iTRT imayini le yakuyimanje igadwa idliwe i-construction mafia. Okay, lecala elalikhulunywa lapha ya kwakade kuyinto engekho wena wawuthunywe inkosi yamaqadi emayini. Yebo.